Ćao drugari, s vama Uroš i danas ćemo igrati RS Planet 2. Kao što vidite ovdje, to je igrica avionima, tako da možete da igrate ovako starti multiplayer, ali ja ću da igram ovako zbog mog omiljenog aviona. Sad ću izaberem mapu i sad ću avion samo. Evo, ovo je moj FIG 290, to je moj avion nekako, za mene najbolji. Instalirajte, ova je za sve, ja mislim, pogodbena da se instalira. Ako nešto nije, onda nema veze. Pišite da li vam je uspjelo dole u komentarima i evo, ovako, sad vam odbrojava da bi vas pustili da krenete. 2, 1, kreni. Sad ovdje vam je gas. Ovdje gas, ovdje da uzlećete i da se spuštate ovako. Sad možete da radite tu stantu, ovako da se okrećete, pa i to ovako, pa da uradite ovako da se okrenete čak unazad i ovo da uradite. Znači to je mnogo zabavna igrica, znači možete da letite kako hoćete. Evo, sad na primjer ja ću da odem ovako u neba, u Boga Oca da odem i da ugasim. Znači samo ga pustim da ide ovako sam, možda ga ponekad ovako da ga uspremim da ne bi bio niš. Tako da ćemo se tu malo predati, što bi se reklo. Tu ćemo malo, ovdje je glupo zato što nema nikoga. Tako da možda ćemo danas odigram dve igrice, a neću mnogo da snimam ovoga, jer bi morao da izbacim dve epizode, tako da ne znam, da mi je malo teže jer ja nemam s kim da igram. Ali da imam s kim da igram bilo bi pucnjave. Vidite kako je lepo ovaj avion. I tako da, evo sad se spuštamo. Sad smo poginuli, kao što vidite vatra sve. Možete redi meni, ja ću da idem na replay. Tako, i to trebate par puta. Idete odmah gas. I ovako. I sad možete na primjer da odete na mapu i da tražite da vidite gdje su vam piste. Evo vidite ovdje pauza. I sad evo vam je tu jedna pista. Ovdje je jedna pista i imate vamo kao na vodi vam kaže, ne, ovdje je jedna pistica mala, ovdje, i kažu kao na ovdje. I ovdje imate mnogo, stvarno imate ovdje pista u igrici, tako da je dobro stvarno. Igrica je meni ok, zakon. Što se mene tiče, ona je super meni, samo što ne mogu s nikim da igram multiplayer, tako da nažalost možete, ako niste znali, ovo da uradite. Možda se spustimo dole, pa ćemo kao automobil da se vozimo. Da, nećemo da letimo, nego ćemo da se vozimo. Sad ovako, dom tu uzleći nešto malo, pa ide ovako, pa će ponovno da, i onda će tako stalno, pošto su ovdje malo već brda i da će, tako da dosta, može ovako da se vozi, kao ovako, ovako da se lepo vozi po putu i tako. Sad ćemo stignemo do one druge piste, pa ćemo tu da zaustavimo samo snimak. I ćemo jednostavno pogledati. Sad ćemo stignemo.
ponestane goriva, napravit ćemo pauzu pa ćemo krenemo na drugu igricu. Tako da ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo i kako ćemo. Samo da vidimo gde sam je. Idem prema strani. Slučajno sam ušao u kontrole. Evo, pa ćemo malo da idemo. Evo, malo i izvinite zbog ovoga. Tako da sad ćemo ovdje da napravimo kratak prekid i da vidimo se u sljedećoj igrici.